Kaunti Tharaka-Nithi kagune kabunene na uti hapo kinende bo tungata bore hapo gweta telemedicine narane ende mwayomba kurigitwa gukurukira njira ya mutandao kiri uti hapo burane ende bo ketha bo kyote kana cibitari ni amarimanti chuka gatunga na magutuni ndaitari uragurugita mwaye akara ni riana mutaramu gukurukira video na mwayone ende akathinjwa antu awe kana antu mutaramu kudira kia Apollo Kabithi na ututariria nkuruki imo bango wa imbia na waki ndio kumenyekana na rito la kimonimoni ta telemedicine. Yes. Arahende ajeno abombe kurigitwa kiri cibitari cia akubi batago kabangendo cia nkutho kuthugura mautungata mama. Kaunti ya Tharaka-Nithi cibitari inya iria ya Marimanti gatunga magutuni amwe na chuka level 5 ikianjiria mutaratara uyu. Maybe I can check on the x-ray and see how it is. Ararua ni cibitari ciothe ukegwa irimbi kiri mutambo umwe. Kingoma ndagitari bomba kwaranagiria bare amwe na nkuruki gucunkunaga ndwari ino. Very suggestive of TB. So I don't know if you had done the smears for the client. The smears were negative. The smears were negative. Yeah, so what I would recommend for this patient, now that he has taken a lot of antibiotics, we can start anti-TBs. Gavana wa kaunti ya Tharaka-Nithi Onesmus Muthomo Njuki narutite mbito kiri thirikari nene gutigiriba gutetheria muno cibitari ya Marimanti level 4 macini imwe ni kingongo giyomba kurutika gutena wagagu. Biki, unakumbuka ile pale nilipromise. Ukikuja kwa COG ukiniona unakumbuka CT scan. Ukipitia bunga ukiona mheshimiwa Jiji Mutugara unakumbuka CT scan ya Marimanti. So when you see those three people, even our senator comes from here, Senator Kataya, and even the woman rep Susan, all those ukikuona utakuwa na kudai CT scan ya Marimanti Hospital. Na tuko na imani kabla ya miaka kwenda sana uwezi kosa moja, because wewe ni nyamonene in terms of so ningependa kabla sijapatia CS ni introduce ile timu iko hapa ya Nkiripotera Uru TV kumantere cia Tharaka Peter wa Paul Ogwa Kabithe.